darba f'ħajti u tajt darba mhux darbtejn. Meta sħabi fil-ġebi jitfaw xi ħadd li ma jħobbux dawn isibu li tarka ħaġi f'qalbhom ma jsibux. Sa min tkun inti ma' merħla ma nimxix niżel in-naħiet kollha u fehmti ma nċedix. Sa min tkun inti bil-ħsieb nattakka l-ħsieb u nibqa' nisma' l-bniedem ta' ħbieb ta' veru ħbieb. Jiena hemm inkun bil-wieqfa niddefendi l-imwarbin tal-imħabba li tnagħtihom f'kull mument, kull jum, kull ħin. Naqasni bża niftaħ fommi u ngħid dak li hu bidritt sakemm naf li dak li l-isten huwa sewwa u qatt ma skit. Sa min tkun inti ma' merħla ma nimxix niżel in-naħiet kollha u fehmti ma nċedix. Sa min tkun inti bil-ħsieb nattakka l-ħsieb u nibqa' nisma' l-bniedem ta' ħbieb ta' veru ħbieb. Nibqa' nkun il-vuċi u bħalna ma nagħmilx ma nitfittx bil-ramel rasi nara l-kontra ma naħmilx. Sa min tkun inti ma' merħla ma nimxix niżel in-naħiet kollha u fehmti ma nċedix. Sa min tkun inti bil-ħsieb nattakka l-ħsieb u nibqa' nisma' l-bniedem ta' ħbieb ta' veru ħbieb. Sa min tkun inti nara fis-sabiħ. Grazzi.